那法国国民议会头一轮的选举投票民调是显示讲投票率有65%，这是1997年以来投票率上悬的纪录。极右派国民联盟摕到历史性的胜利，因的席次有可能对88席增加到230席，甚至是280席。党主席巴德拉即马是呼吁选民伫第二轮投票的时，爱互因占多数，安尼才会当稳定来执政。也那现任总统马克宏联盟，因是输舔舔，成绩掉车尾。极右派国民联盟总调马林勒彭伫法国北部埃南博蒙选区轻松用58.票数，也就是过半选票。第一摆投票就胜出的消息一出来，在竞选中心的支持者欢喜甲叽叽叫，互相揽做伙。国民联盟全国总得票率33%是第一，席次有可能为目前的88席，提悬到230到280席之间。而总理大会愈来愈近的党魁巴德拉，3时半暝伫巴黎记者会宣誓，也遵守宪法做好联合政府总理，呼吁选民第二摆投票，还提绝对多数稳定执政。J'entends être un Premier ministre de cohabitation, respectueux de la Constitution et de la fonction du président de la République, mais intransigeant sur la politique que nous mettrons en œuvre au service de la France et au service des Français. Bah ouais, faut changer peut-être que ça ira mieux. Parce que là pour l'instant il n'y a rien qui se fait et voilà. Faut que ça change, faut essayer. On n'a jamais essayé donc faut essayer, c'est tout. 法国选举是2摆投票制，第一摆投票得票过半会直接胜出，若无就要经过第二摆投票决定胜负。另外，得票率超过12%也有参选资格。为出口民调的算票结果来看，有破纪录3摆选区是三卡都。为这场雄雄的改选，5个左派政党伫选前凊彩成军的新人民定线，得票率28.5%是第二，席次伫125到165席之间。总统马克宏中间派联盟同在只有22%第三，席次为250席倒退愈到70到100席之间。对马克宏来讲是真见效的惨败。国民议会总席次577席，要稳定执政爱摕到289席。为斩断继续的执政之路，不屈法国的领袖梅兰雄先表态，呼吁票数第三的左派候选人退选，全面支持国民联盟候选人竞争对手。总理艾塔尔也提出同款的意见，按过中间联盟内底，似乎无同款的声音。Je les vois avec beaucoup de peur, d'appréhension, et je me dis qu'il faut se mobiliser et réagir de demain parce que l'heure est grave. 照宪法的规定，国民议会选后1年内不应该解散。马克宏也讲，一定会做完第2任任期到2027年。第2摆投票会伫7月7日，民调显示上可能就是无任何一个阵营应摕到过半席次。加州国会经伫遐袂顶袂当，到时阵马克宏推行改革会真歹行。公视新闻王慧文报道。